Abusia Obaso, pay attention to this particular video. A very, very important part. Obaso abomode answer obe like no share. No comment. Na wa kire wa adwene because wa adwen kire de mi hia pa e wodwumade we mu. Sa video we. Se wo skip video we ya wa ha ho. O skip video we advert krampa wa ha ho. And then me be break it down be e de akire. Ye wo bonofo mantam wo ba bia kwami twiafo na na ebi wo Asante mu no. Ebi nso so e wo eye Bonokyempem ni mu. Na de wo mu ni na ne se Asante ye ntan wo bia o. Ye gi nipa ne ye nipa nso so yie ye ma nipa eda ne nipa kasa ne ye gi a wo ho nso so ye krokro nipa ne ye nse nipa ye tufu papa ne emom ne ye ma nipa bonifo adwenbone tinie pa papa ya woda hoi eye papa bia na no asema ba da abontene na wo di nkonkonsa bi na saa nkonkonsa no ansa ne ye ba bewura mu no mama memfa just a second emfa nchia matiefo ene madofofo di na wo mo contribute wo saa comment section ase no ene wo mo share ene wo mo adwumadie we paa no wo mo yade paa no afenso so no ma memfa saa konya we na membo me nua be mai abaso abrantie we eya abrantie bia wo di dwuma kese paa e de ma Asante ma ye friend Morris na ne dwumadi a wo die no wo chen sniper o dwedwe ma akoyi video bia ne secret bia ekoso bia obi biela obo adweboni bi edefa Asante ho no abrante wetimi beteto your friend Morris baby face nanim na da ho no obo dwuma papa fast forward sa konkonsani bema we ya your friend no eye say historian ni no wo ya Ashawo ni historian teriye pam de ente wo ya Ashawo ni historian ne say oba Asante mantamu ebe toto ayempia be kan na numa asem ni na de towo ebe kan history papa e de towo ma obi atibi na when na fofia ntoata papa yi edane ne ho one time bia ye nipa nte ase na enne no wa me ate no ma bia ase a me pese me de wuram audio bia ba be da bontena expose no pasa when di adanse pefe se Bonokyempem fo nso so apa no na se woni ba bia obaba bi gina biem etime bon krofo kokko me man krofo hudie waye na ne kwase animu a wodo abetra social media no so a o keka no na ni pani na hu die ositie papa ne ye mafia papa ankasa ene wo sa ya Ashawo historian because obi o ya Ashawo ni historian bia no kwa no aba na enani be se 3 days ni ena audio ni be da abonten wo hwe be ma ho tantantan hwe na fono ase yehudi tum wa betra si mpie so ni apaso ege kan kwasasem bebre e de kire Bonokyempem fo titiri brofo na weina na agenda wo de ba Asante mamu no anya adwuma etu aye na adwen se opeso oten no ko back to Bono okekeka enkwasasem bi e wo ho na enso no emfa anya adwuma ni audio e beda abonten no abusia yewuram nie break it down se na be ya nipa bi bete ase na se wa untie audio ni wi abon se sa papa we ofata sotro ankasa a wo se ke bono sotro e ma na ni da ho pa abusia yewura audio ni ye ba ye beto aso ese mani aje ho pa antino every no from no go bon komo pa re video no o descend me no sabre no na mi twa sa video no nyina e de criticize bono fo ha no sabre no na mojim abusia sa woten kwasasem o kan papa panimu o wo se sabre no wajimi sese no won se kwase ni ti ana aguregu because agenda wo de ba Asante mamu no ya yusu na wie because entra no wo ba wekeka aka ho no ne yempe ene ye ka che ne se onko back to Bonokyempem wo onko back to baby o free baye na papa we ye nipa bi a se mo anhwe yi a baby wo do be fa no ebra wo baye wo be kan history papa wie ye no afi no no ope so ogisika e wo ho ene ye che ne se Asante amamre ne amane ye history de eda hodada wo dia ne se wo be kan no kore no ama enchirima na te ase o ka wie ye no na ope eye sika e wo akire ope adamudie age ene ye se ye nya ya de sa emeye wadwe se wo be gisika no echina bi no wo ba be ka kire ye se
ye hye okutupa anase ye hye wanum anase ye wumfunum anase ye hye wumfunum se bra beka ensem bi egu nkrofo bi anim ase enu ntino oye sa de na o request sika na ya ama no in fact ye ka chen say ye ntwa oka asem na wo ba beka no ye ka se bra beka no kwetodo ya meka se bra beji hu sika enti papa yi hu se wadi nkwase adwuma ban do kwen no kan history no beka kire ye na ekoti a ebunofo ni nyina no kwetodo na obeka ye ya ama ne ka pe kire na wo hu se nko opesika de na ye se ma no onko na so onka no kwa biem no onko so ma onsom asante na ye nyusu na ene sa de wonko enti no asantefo rejected goods ya de ya yusu na wie no ena ya pam no na mum ye koso nye ntie ensem a woka na ye breaking it down na minim nyansa ena otumfo ye na asante hene ofre mi tu me fo se ade na me ye bono ni na moni nye me bono ho me ma me bono sem no ehia won say papa panyimu a watifi du pempensuei wo say asante hene yewura wonu na tu ne fo say wonyoma na wo ye no ebedum lebi no wan hwa obekase amu adamdie enu ntino ma obuno sem enkonkonko hiam yewura akache asantefo say ma wasante sem ehiam papa we wonka ne kre wonya chance nshi asante hene da na emom no eya asante hene yewura da numa sem bi okan ni brebi atwam say ma wasante sem hiam so obi ka so ya asantini a na onye bone abusua ne da ho no mo asante sem sama mahu enu sa statement no enu ode ka asem bi ede kire nkrofo bi e wo back door we audio di nkomo de kire Bonokyempem fo ni bi o enu ma tene to because o mahu se oye pimpa nkasa oye kwamitwa senior man pan oye kwamitwa kase pan etino wo hu se o mahu se oye aboa nkasa hwe na fono papa panyimu ntro ni jimi pa o de to asase so we ne yemu mani na bebre kwa because ntro ni jimi papa panyimu ba bi o tifie duru wunim nyansa se de na wo ye na jimi na wo jimi asante hene yewura ene ntufu se kona ma obunu nsem ehiam afi na obesua nyansa ene wo bregu sene onu tu asantefo efo se asantini biama na santesem ehiam sana otu mefo se memma me bono sem ehiam ena matie na futuo no ena edi ye adwuma wote wase ene wati asante hene afutuo ene ode ye adwuma na mibusa papa we yo enti senkanya asante hene ne tuufu a jimi enka wo de unsu nyansa se obetu wofo baabia watifie duri etunim nyansa se wo ya ade bia obetu ehu se jimi na wo jimi nti obetu wakasa wofo o twensa asante hene betuufu ansa na wo sua nyansa na se bia buru se bia kroto wasefo ni na be jimi o because wa hu nyansa pa se wo beka history papa wo wie na ba be jisika na ese ye ma wa afi no de akoda ni na Bonokyempem for the say o magimi wo mu de bola goose ena o mu pe because asante for ya use papa o ya wi o ya use na wie ni su ni mfaso bi amaye enti ato na to atwen enti Bonokyempem mu de mu jimi na mu jimi dada no tetetetete mu na mu jimi ye no say bi na mu to aso no because ya use na wie no unim de eren ba be ya Bonokyempem wo wunim de eden baba ye because wonu ni sika no ope ye kukuru sika hye ni zamze ekima de esi ho bia na obeka because mo magimi mo mfa no kura nya adwuma enti mo kokoto adifo de ni asa ba yusu no peche na mo de mo ntena se na mo njimi mo ho na de asoma ne afidie ne yesumu no ye se asuma afidie to so mienu because ye hu se mo magimi awie na ka mo njimi ya papa we ya wagimi we a ye yusu na wie no hwentro pa woto a wo ba be ka kire mu ene nsem a wo ka kire mu gu manimu ase na ka mi busa mo se wo gu manimu ase ena mu wu ya enko enne no obetima tene ne ho ase oba Bonokyempem ana tamo no ogu manimu ase no se ka mo fa mu wu ya enka de be pa na mo be ka kire ne ne papa we jimi a wo jimi eye pa se wasa ba wuram because ye be yusu mu pa mo se na mo na nanu mu jimi tete ya ene mo ho kire mu wi sa na mo to aso mo be to aso de am to aso ye nyusu mo sa yen koso nye tie na no asem enti ne tentene ne tietia nyina ne se
Sabra na me ko Yansapo. Na me ko Alunda. Na me ko Oheneba. Ikutu videos na me blasted. Bono for him for no. Na mo jim. Na me ni minchi. Papa we say we Jimmy Pound. One say why John? Why Jimmy ama nipa? Because and then they will confirm say first no we Jimmy. Na say no afi no hu nyansa na. Mi bu say o e bra wo be kan history papa no. Ewie ye na nka wo pesika je na ya ama wo no. And then they wo hu say we Jimmy. Na abro champion for nye Jimmy no ma Jimmy a. Papa we metima aka je say na we Jimmy first no. Na o Jimmy first na how many years ni? 2 years ni o. Na say Jimmy na mfiri na adwenim. Na so obi a wono no say na wa Jimmy no. Papa panyimu etimi betena se edwananum eka kire obi e wo fon so e di nkomo e daada ni pakro ne say sa time na wa Jimmy 2 years o. Yeti 2 years every unfie mu a say na beka. Wo betu wo be chame papa mpo. Enti say wo gina fon so ka kire obi say sa time na wa Jimmy dia. Na say na wa Jimmy ache because yenti 2 years in film. Enti sa time na nim nyansa. Sa time ni na wonim nyansa wuti na abofom. Sua nyansa wate papa. Say Jimmy na wafa to wo so na wo so be Jimmy no. Ye hwew. Na pro champion fo nde ne ye pepa se okoko wuram. Sa ko wuram biem. Ne ensa nyusu. What the American because wo no why say Ashawo ni historian. Ah wo ne na ma wo pesika die. Say wo hu say emfa ma wo. Wo hu say pro champion fo na na beje kwase ya. Ebra na wo kan history bone no. Ah na wo di o matem na wo say wo mu no ugu o mani ase no. Okay, wo mu say na de obekọ back to bron champion. Anasa satam na wagimi anasa wogimi ye. Wa na wo kan wanu asem. Asiam panyini akra bedi watem a wo se wo mu ade. Wa anka se wanu asem se wagimi. Enti se me kan ade atoso a se me ni watem o. Papa, wa funu se mpulu wate. Wo nim de odo wa brabo ya kona kokope ye abobo ya bitwi wate. Uti se kulaba. Ah woto a wo se na wagimi abusua ye nto aso na ye ntie ne nkwasasem a wokeka ye wi a ye wo bia de bebrew na sabri otu vote before ama money ayede money ate what I say enti money ate me bono ho se ne ono tell to more sante for say obi abana sante sem hia no me so no ofuto no de ban say me ye bono ni enti no me ma bono sem hia me no me dia ya djuma enti bono champion no me kra na me djina na chese bono champion fo na na se bono fo na mo na mo nsuma Asante no na eze nyansa bia ni mutirimo se nya opem so nya mekese adawroma eno otu sa papa we ya na afunu se mpulu na afunu se de ehu ntumi a wote oda so ya enko no de nko nsu nyansa se nko obe back to bono champion enena ni tiatia kamu no ono no se e wo se Asante hine ye wura tunifo enu nti no oba back to bono champion ayo yate ye de sa na ye pe ye yusu wi a ye na Asante ayi ebola no ni ye pia de ama bono champion for no ma dia so because sene o mu na nanom ye Jimmy sema ene awi o mu popra no enu abi na o mu nchirima no fo no ajimi fo no so to aso a o mu asa akwaje kwase awi asa akwakohyem na obi a mo za papa we asem o kan ye no kamu obi a kamu nti abofom mo de mami wuram na me mo na no asem kakra bi emfa nkyere mo sene abron champion egu ye muntie ne ma abron champion council no gu ye no say me reading some from the archives ne other documents it is ne ma abron champion council no gu ye no say nanka ye pe one king otiase Okay. a obeye bonofo ye hene ahafofo dodo no a e wo skabia Okay. otiase almost some skabia Okay. there's no way you can convince an half a man say o mesum onkoso pomponzuomu na onsu ankyere ohene foforo apart from no otekokoso Okay. not just a honor aye failure right Okay. now within the bono linguistic setup no so no akumfia me yaw Okay. bono man so na ye dihye ho na akumfia me yaw the third sabre no would never understand the say or no beso pomponzuomu
What's actually hinibi? Okay. Even today. What's actually ebia nanadoma hene. What you say? Okay. And na me krum hene. Bofo bene de fofa. Oye ne wo fase. Dwenim hene. Okay. On some pomponzuom say o tenene nanadoma hene na o hene bia so say enel frema meba mama meto ontam kese miensa ne kro ne ba. So that one also it became a problem there. Okay. What you say? So it was a conflict of leadership, just like Fanti Confederation, which was established somewhere in the 1897 thereabout. What you say? The problem of leadership. No, and the Fanti Confederation. One of the factors Fanti Confederation. The same problem of leadership. What you say? Yebe po hene ba ko ye nyina yebe som no te se asantefo no aye ote kokoso no aye nyo hene ba ko ye nyo hene ba ko de a de Bonokyempem council no agu nti egu ye no ene ekote Bono Ahafo regional house of chiefs. Okay. Drobo hene Bosnia Jinantwi the third. Abusia se mahu papa na nu asem kakra no na menya nwura mu enti Bonokyempem fo se mo tete sa ansom we ya na mo akasa no mo to mo anasa mo to mo sa papa we di ni jimi abetena social media so wan kai mo wa hu se bia mo enioma ode ye mo no ebe ye mo ya but na de wo sua nyansa se ono no ba Bonokyempem asa ba obaye dai de ode ye mu ni nai mo nyini nhema ye so ye wo ha etwen mo why ye twa mo pa sa mo so mo jimi a ye twa mo abusia ye koso ne ento na audio ni so secretary me bedim tintima pa nyagro for Bono ne Bono is their organizer so mo hu se ne ye so organizer Bonokyempem association Bonokyempem ma their organizer wo what you say and a Bonokyempem council no so bad ya not just say bi bobia enti ne ya mo hene no otu ya fo se ye nye so bia Emma ni krumsem ehia no boma eno na enti sese no abrante we papa we ya wabo ne bra wi ya ansi ni ye no ono na beje Bonokyempem ana se monso mo de monso mbe ne monso mbe ne boy sese papa we de be pa na mo pese ye no Bonokyempem na Asante de pa na papa we yentete ne na ya na I was say twene na ne ye yusu ni sa because they say wa bejimi no ho awa Asante mu na Asante gusu no ebiti se ono ene ya pam no nti ye pam ni mo so maji na hyem mu yusu na na say mo pese odi information sa abre ebiem wa ya pimple mu yusu no ana say mo pese odi information ebre back again because Asante we control the city media no so na ye ne control it is our papa we ya wono akasa na muto ene nsemfo a waka kire mo ene history pa waka gu mu so a wo kire mase egu manimu ase no ene wasa be hye Bonokyempem dia ye mana kwa ba na enso ye gye ne so pa because so nim nyansa ene ono no kika ne nkwasasam dia ye enso no ye dia asomdie be hia no ye be kire na ase se wa gimya che papa abusia wo de mu ye to so ye be wie no ni atete akwa ne nam moti ena me ye ho eti video na mi twa na yatwam no nyina na mogim na minim nyansa afedi e monsuo nyansa kwasia so na niti agro mo agro no yeden agro no egu entima sem no o send audio na o de audio no o reply crofo ene yensa aka se ono no che ni pakro ne se ene no first no agimi se de danim ate enti ono obede abusia sa wo de won kae a me bona no asem ni bi e de akyerew se na be ya wo so be hu nyansa se na papa we e de asem na okeka yi abusia ye nwuram ye ba ye beto aso o ma na ye ka no ye no ye frekwam e na ahensem nti ye migrate free akwam e betra asumja ha ka doma history dia doma no e ye sontreso doma ha e na ye kwamfo ye kyekyere oman bi a ne ye friend doma ka doma fo a ye ne santefo anase
obri ye boa ene kwabia mamfi otia kenten nom ekon ya eye doma no ane wo so ntre so ha current doma hinkro ya mrebi atwam na efra no wampa mu no bene santefo nkon da wana asante edifiti jamana yantimi ankobio eye 1818 adinkra wo Asagenti wo no ya brofo be ya Britain for okay Segenet Wesley okay doma hinkro ya ewo hoyi as an independent entity, as an independent state, any asante nkoda. Welcome Domakusi. Domakusi ne ya sontreso Domakusi o. Okay. Enye wampa mu domanyo. Okay. Entimetu asia na Domakusi bi wo ho ampa. Oh yes, ye jam my manum de. Domahini ntumi nya dua na pesi. Because ne te adua na akonwa no so a, oye na kosi adinkra agyeman. A oye jaman hene. Onenete adua na kunwa so doma hinkro na ye doma traditional area as an independent entity independent political entity independent kingdom or independent state if you like beni asante fon konda abusia se mu follow de won hu sem papa ne kan ye wo kan no kureto do wo kire brofo na se akasa e ma brofo ne hu se omu ho aba wo mu abrofo ne sa tam omu su papa se ei e de kwa mitwa pan na afri bromantemu a waba asantemantemu a ene wo kan no kura egu yanim asie fofi anto ata ya yusu na wie na ya ma ne sika no ene wa metena simpie so ne apaso se o pese o support Bonokyempem na se nya Bonokyempem fo na bia agimi a ene omu nim nyansa papa we o se kiede mo sa ne takwa bentoa e wo se mo sa ne takwa mo sa ne takwa bentoa se mo aka se mo nim mo na mo de papa nkyene ba ya asese dada nkyene mo na mo de ba ye ena mo sa de takwa bentoa sa ba ye enti e wo se mutimi won dada nkyene anaza mo won takwa bentoa na nani so te ne te na mo tantena ho ama akwa we papa we na funu se mpulu wasa ba santimemu de information abede me pa ma chow mo mfo ose anya oyo na mo nya ne ntem se na be ya papa we wontimi mfa information ma se takwa bentoa na munni bia mo me yankra bi mfa mre mo because takwa bentoa de enche motie abusia aha enam dum besie se yakase ye toa so a adaje eni poso abusia oba so abomodian so be share video no no wa like no wa comment no wa kire wa adwene because wa adwene kire ehia me pa e wo dwumadi ewem peace out.